They tell me that I'm never gonna make it. Hai, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi nih di channelnya aku, Desi Karu. Kali ini kita bakal bawa kalian jalan-jalan plus makan di salah satu rumah makan yang ada di Aceh yang sudah cukup terkenal, yaitu rumah makan Bebek Ayam Bang Nasir. Rumah makan ini sejak didirikan sampai saat ini sudah banyak orang-orang terkenal yang mengunjunginya. Nah, mereka sudah membuat bingkai seperti ini. Ini adalah gambar-gambar orang terkenal maupun artis yang makan di sini. Nah, Danis makannya masih bersama ayahnya ketika masih ada, teman-teman. Terus sebagai momen untuk kenang-kenangan, kita juga tetap buat video ini beredar ya, teman-teman. Nah, di sini porsi ayamnya besar-besar. Satu piringnya per porsi itu ada 5. Yang besar lagi ayamnya ada 3 potong. Harganya juga beragam, teman-teman. Untuk piring kecil harganya 10.000 per potong. Nah, untuk yang besar itu mungkin sekitaran 18 ribuan ya. Murah kok, teman-teman. Jadi kalau kita punya uang sedikit, hanya 100.000, kita sudah makan sepuasnya bersama keluarga. Untuk harga minumannya juga relatif murah, dari harga 5 ribuan. Nah, teman-teman, rumah makan ini buka setiap harinya dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Lihat tuh, teman-teman, Danisnya makan sampai kepedesan plus mengap-mengap. I won't regret it, I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons, and say damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can. Teman-teman, rumah makan di sini menyediakan berbagai kuliner Aceh, mulai dari gulai bebek hingga berbagai jenis olahan ikan. Yang menjadi makanan favorit di sini adalah kari bebeknya, karena nih kari bebek khas rumah makan Bang Nasir ini punya cita rasa tersendiri. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful. Nah, teman-teman, lihat deh, tokoh-tokoh di Aceh juga pernah makan di sini. Do the right thing, so get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything. Teman-teman, rumah makan Bang Nasir ini beralamatkan di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dan rumah makan Bang Nasir ini juga ada cabangnya loh, yaitu di Nesu Aceh, Kecamatan Baitur Rahman. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me. Ini adalah toiletnya, teman-teman, dan ini adalah lesehan yang berada di belakang. Nah, buat teman-teman, kalian harus tahu kalau dapur rumah makan ini terpisah dengan rumah makannya. Ya, seperti kebanyakan rumah makan, memang dapurnya terpisah, teman-teman. Tapi rumah makan Bang Nasir ini dapurnya agak berjauhan dengan rumah makannya.
Dan lesehan yang tadi itu disediakan untuk keluarga yang mungkin punya anak kecil tidak suka duduk di kursi. Jadi kalian bisa pilih duduk di lesehannya ya teman-teman. Tenang aja, mau di kursi atau lesehan, rasa karinya tetap nggak akan berbeda kok. Tetap sama teman-teman. Percaya deh, kalau udah makan di sini ayam satu potong itu nggak cukup teman-teman. Lihat aja Danis kadang bisa menghabiskan 3 atau sampai 4 potong ayam yang sudah disediakan. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. Cukup sekian dulu ya teman-teman review salah satu kuliner yang ada di Aceh ini. Aku janji nanti bakal review yang lain lagi tentang Nanggro Aceh Seramo Mekah ini. Buat kalian semua jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share sebanyak-banyaknya biar channel ini berkembang, serta aku makin semangat terus untuk berbagi cerita ke kalian. Terima kasih sudah menonton. Salam manis dari kami warga Aceh. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons, and say damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Lagi tinggal 2 yang janji Pak. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me.